In the interest of safety, parents are advised not to carry children in baggage trolleys or allow them to play on the escalators. Nimbula boleh binakang ko ngamen na Heathrow International Airport Londoni gonna arrival area arrival desk and Heathrow Airport bir nagayado mai au beda ka mga ndo na live ngo matai meu wavin binaka ver kede na ver kani ki me sota ena nero laklak mai vangande Europe bat ke Inglandi, Skotlandi, ke Irlandi. Kero sa tiktal ko na airport, kero sa ngoli listali, na nero itikitiko sa may dhawan na lakalako vakadakadaka ke na lakalako vangande. Au via may wasechingan ko na weekend na nando lako na bakosma nindando ngande. Sa nungo nandando ngoli men airport, ndabi may imbito na natakat kaya kasi watal tuwi na uwa may nakaibondo gondo na company na Excess Baggage Company kaya kaya may imbito na muni kato may simer ni check-in may imbito nga ike o tiyan nibiya nga detal na lupon kaya libuti ko na muni kato yala company sa nga uwiya wasya kotongo na na Excess Baggage Company erto kunay na biya sa iburo kede may rato na tokole Loma, Europe, bakatala kinang go Inglandi. Kiro wabi ang olmeni ko may imbiong ay kenero kato. O tiya mikro bonto metro tali na City London, mikro le sarsara si dapat kiro le bakatakawa na nero ngande mikro kako ni kuto chiko nero kato. Ayan rinaka suni di koro, bula sala luwengo, bula liti iyo. Salah, ni kusala ngangan siya tu kala air mutila. Bosi weekend na daw kau kliw na takato Iyo. May nanumu nreke wabok tu nanumu kato. So ngon ndo bimbi liba bula tali me mabona linga se tamba. Au nanumu me oseni na kampani ngo. Au wabuli na tamba di kampani ngo nanungu hati ko may nungwala ko Amsterdam. Nabida nambak sauchi. Au ngoli chuki chamani. Ka watal tu 5 tahun lai hawa mo kay bondo nung train. Asang ba kasam takatu. Dimbula. Iya, asang ba kasam takatu. Men dakabakada na nung ko kututulong nung yaya ni lewu tu na kamo mo dola tu si munrek itu. Asang ba tatarin na train station ni Amsterdam sartong itu kun raya. Lako, limpit kina na mukato na na loka so mga bitaran dola bito nga ng dola sewalo biuto na mukato o ngante waboki o chasimber ni apaltal na mu train sa may tortal na mukato iyo ko nga obi may osya weekend ni ko kaya kaya ko ngante tiko nakasunia iyo bula Eileen wanga iyo sa kaya na numa mawasaya ni ngon na company na Excess Baggage Company kaya ngoli Dubai si ngoli bibo na tabo nga tiko kina na company ngoli imbikin na mukato tole awa ertoro ni marro tiko may bito lang dolim sanga bulu doon mo pise tole abito lang dolim sanga bulu ngo na pawendi selibika na baadhi ngwe ni ola ko banganti o sa ni lo modo takana no mo yau tiko patke ko no mukato ko ngango be osia ni weekend gotak ngona left luggage ertor ni reptak talanga kebakay mani lewu talanga no muyaya o kote tiko ko sa ni bia kote na no monga buka blati ni ola somo tale ronyo ni koto miki ertor ni olong binaka garto bakote ni mur rongali sotanga na bunong likin ya totok iyo, no mo sayani weekend osi weekend na itoke pasifika dole na kanda do babulia ber na kanda ngai dola klak sali lebutal tu na londa kato se sali sibia na bimbi na kato gola kanda renda ka weekend na lako mi London aya na arrival etiko na level redomango kito chuko na level 5 okla level 2 bekango ona sil sombutal me kito achu me dake
level 5 kutu ngisur sumera na bono kutu sumikin na train na kapak to memoria ni osomo nga mai banton don sartu nga mai katumbongo ya ona reda nga sal mawichi kinando na bono ni volteki bebisota ki lamo bikem dola lebu chuko na mdo sendi ni angona sal ai lebu chuko na muti angona me na tokalau viso madika na mdo sendi o changa tau mbale mai ki na kambani ngore tikngola sala matau na bono ni rental car iya ngola bono ni excess baggage company ni kakoni ngole dama bitona ndo limsanga bulu ndo la pis me imbita tunga na mukato o ngante tali ndo la bonua si ndo tala ka beda kava go ba si bikenda na laktu mena pot kasi botu e wono si bitna aua kero si tol sartu mena roang ka bukasar na tini kero naga check in na labito la kaloko go se ke uchina on sabotan ko ndo na aua me kero ngi check in iya ko ngaya mati sar-sar manda pasar-sar te kemuni manda yan na excess baggage company kako ni ngole dava ke baka ni venga ande tal do bonua se ni vengol do bonua me kako ni nreke tu no muni kato ya saranga limbita ngai kale bar baka dengu tu kordo kaya na kena unsa posa babaranda li relax tu na kasala na kabil ngal kiono iya no bubal ndro ni masi do mulu vinaka iya dasar manda gona bookstore binak talang ito gona bookstore sangay chik talang gona siang ndo kaya likina bikem ni na ba sim card satu yang lebih matanggal sim oni na binakatamo ni na ulia ke baka ni kele mai sing dora kay baka boyke ayo kalonga to na telepon chiko biaw sa siang ni baka sim sa na esim au ngai lakongan nabi matin tu da mga laki na sa au sa siya mga automatically siya mga bina network ni matin tu ya wakano gula ko mengo ingilandi ngai kelang ke satu kuning ngamay welcome to the UK sa siya masarangan na Vodafone ike ngo ke mesi ngo ke bukan ni bira kata me bulia sona no muni woni mate se wai se no muni kan bakang boy se daba nga ni bira kata ngor satu ngor kan mi matangal sing dora kai dolo meleng kata ka bosi do tala la kau beosia dolo menangon dan ngula da ninta tawana tu mena takatu kol taman spray lelebu se na toothpaste lelebu ngo these are all the travel miniature ones go see go right so go yan dolan dola on sol kalima na pound go you don't have to take the big packets of Colgate satu nga na kalalay but yung ngante ngando na madao si rona madao si lima na sing you don't have to take the whole pack go spray go na deodorant malakang go deodorant o si binibila ka kitiko libutiko ng buno tunga na deodorant lalay baya toothbrush iya siya kanina na kay lang gabi na nandabila ka kito so even if you forget to pack it at home yado may binanomu airport wala ko kina wang karasar doon nomu kemis ato sarto ngo indongo health beauty may buli sara kan mi matanggali tungo okay malimpita mo tango ng kato libungo tolungo nangay dawir man ngo uchik ngo bena rivals na dipache mikro nangay ngolikin kelabo sar manda dil ka dil me gola singa londoni sa uchik ngo na ono ene akabi tungo na balikana gondo na balikana kuni sara bakalewike Cafe Nero urit talaga bale Mayarlandi bula siti wende lain bula ita tato ka lang ande wikenda na ba telefoni sing do na lang ka na bono ni siya makinay
me chuka me charge no muni talwon ongaranga na bono Parents are advised not to carry children in baggage trolleys or allow them to play on the escalators. adil melasinga ya totok le sigani ko amir chuka na udana noa le singa mbongirua tamanya pot lewungo Heathrow Dalla da bir sarmadike Security reasons, baggage left unattended will be removed and destroyed. Boleh nasi boleh tako kalau sampai da wir chungo na Heathrow Airport Kongko bi kenda nandu bia ngande kenda na bia ngande ngo na mati katum ko ni durkina o laksarira o na lindonia na terminala tolu walima mo bondo kina na train ya lakwe London rarosar sa kata nyo lomleng tak ke makan dolom bubal me tomik ke meni satu toksar ya ke makan ni bia ngole lomni sito London se oni lakwe Waterloo se St Pancras na volendo tukina na train lelevo la bona da ngawali kina ngondo na ngoni salmo lakina rani tukuni berto no bubal kuni mindo tumikiao ona sombunga mai ngol sar mike tor sar na lift ya ngol sarira kalendonia na train ko ngole London se lakwe Waterloo motarong talangan na puno lako kina na train o puno mikina ya ngana puno ni bol taxi bisa taxi ande sarkel mengor na international arrivals gari boleh limo boleh temai dan Sasam pumena international arrival. O sangka inding ta ko bondo basi, se dolam vale me to mikiko, se bondo motoka, se bondo taxi, se bondo metro. Ya, irata nga. Se tiko talanga na hotel la. Reunion ni levadi unki. Ko santa durme tumba. Wai sandron rio mbadi. Oh bela. Oh satu rumah tangga metumba. Ada buku di sarsara. Gari. Sabot sarang kami na materi bale. Liliwa salah ko. Isa. Gari totok na rere ni airport may tamerang ko. Ando tayo ngawin nilandi Iya gonna arrival. Come da che alla departure. Credo che quando lift tali me credo le depart il rango na international arrival da wir manda ya dala kanga o betu kun bikim ni marong chuma yo kla tamai jede na to kun yo talanga le tikinango sengai ke mim na sung o kla di kan do kla mai viti era do chuko sora la come ba daga indora kan bimbili mena mati dara da wir me kan dale revir na wawatu era wawatu ena yalo lokomi kera yalo boso ede matango ratun itu kona bimbil gor dua rua tolu ba la lift na tikino ko tare usar nga bale bunung ko lakumay na nung redir ratun itu nga sanga ding tako iko na lift abo na pakangata ke bakalo ko somuli bondo na metro se ola ko sanga itiko talanga na priority lift beira na bondo na wheelchair se beira ra bondo na prem rangone wala laibat kira non rdi bubale utal tak bale buna
na so na bikabango daran da bulikina orto na airports Fiji na nonra do na numi o ira na lenga bakalengai na ngonra ko ira bondo bena wheelchair o ira na tina ni ngone ra bondo na chiko na nonra prem merakau itake oklan sabi na katiko mebiti do ra bondo liu na families ar na do wawa tu na airport menta bondo na ko bondo tukuni bona liu manda irto na first class business class era ka do bondo talangai liu na baka matabu bale reta mata randuro itu baka binaka sega nindo na bimbili sega nindo na bikandro singdo na bimba ko kaya do karakau o bira kata mo may wase iya nana tawir sara go laksom ko ramon na train chuk sa rimboto ni kangoira dari itu on the floor but right at the bottom alaksum gorto na bondo train god alaksum sarea iya na ngol ta kimatango nimbola binaka ke makati ko bakay so sa leso chani Heathrow London ron ni wasa tarangamay nabi ka ni sutawa nabi ka binaka si somba kanan ren ni sutawa sa totok nga nabi ngarabi ke sama binaka sa ganda rin ba kataran benu Wala tipat sila kengo kasi botal tsungo bikero indo na yawa kasi live wabo kiman tanda sarawang kabuka taman niya pot lebo babakangan tutukunatiko nindangande mende chunga na yalo kunireto kunirere alto na rabo leira tipat sila kengo Sabsaban airport rambay lebo total nga nakawit kuna dala kana lebo ni bibu keratu ira sa non ray tab mer bibu ki sangre ola sangre itu talaga ng basi iya Sindo na ulumbali. Kebe mo ng basi. Takareya ng basi. Nawang ko buka takamaya. Takamaya nawang ko buka ni Korea. Sa nalibot nga namubuka sa kilala ka mo takaw. Ang gore kata. Abo ko kata. Mode. Isa. Ya. Kata Airways. Long ko ko sa kel mai. Iya, cukup tu sana sukulistale. Tabale masih atung gor itu harus al sibiriti. Iya. Black label na jean iya, dara kau may buli na nang kumay chukboy ke. Na non ra pa kay ngata ka mabina kana wain di pa kango tiko na kaya baka ngataki membalatan ng raki mani pamadal tak cukup ita belengo merseni kawa tabale na tumog san ronga saranga salibu na ongo salibu na bu atun sarako ala ko li turmain don na turun don na short
Ding takara mga nanguno ta mga binakata sangkay Manila kikunendo na ngun na sambuka sambo ngunu binakandina. Ngono nga ngunu mga kinabango may utsto na bu. Amay tulso kami na maramatabali ko tabale. Sa ganing ngunu bingo rin mo tali ang bakina. Iyo binakatabale. Imino may binakngakin na bu. Iyo. Bibuk sarbali bu nakikilabir na kanday rope pasal tunga baya non rambula. Ang yakabi nga bangor ba yakabi. Dola kena ni play lay. Ang limoy. May sete na mula. Kung nila katabale, sarang kau yatu. Iya, isa. Bulan boleh binaka, boleh tabale masih, boleh yada. Kau sekolah boleh binaka. Mana ni binaka juga yada. Isa binaka balik bersete abala iyo. Hari laka-laka la sota, iya, short and sweet. Sandono, Kero sangol tal tunggo, sega ni madalang ngol na tale, kero nang gaya wiro mekina. Nangonong ko sa laka-laka tulo bura-bura. Dapat ni bina kacunga para kalo, ni sila cukup weekend na idea ko nimbula. Meron inda sota kina, pagkabiyokan. Saya terang lain na mga ito weekend da VOC taka. Tikini man rin na mga da tauramay da bindobi. Nakabalevo sa kero sarangoleng ko. Bulan niya, karniya, duruki. Angol tal tsuka na ngole leski vale. Sa mayo titiko na bengarabi. Na ngole bengo. Everybody's hoping my Nakabalevo. Kala mo, narsamba we. Madibiyada. Yada pa ambulit ko may. Iya. Ano ni binakay? Iya. Kalau sangwal itu sa mama na ono sa tungo na ni Rokato mikro sangwal iya cekin na bitu sa watalong gabi mama na awa nakawalib sara iba kulatani batang basanga totok na muna nandami to ginagawa kata binakatu nando tunga na bilo kata-kata iya do binakangambin nando totolo ela boy na ang kabukay kunin dambera si motibi din na uwan sa ala kumay kibakan na may ito na airport ngo ele mo na airport na bisi buru-buru kami na barang ito kumay sa baka ito na hotel sa baka ito na hotel na raraniwang kabuk sing na ulong bale kailangan main na kami nganti apa ito nakabalib sarbi kami na ito man ito may ba't kikiraw na niro ngole mengko baka ngante baka taka sampai dapat tinggal na niro ngante may pata parang ano lang tapitalan no o may baratak ngango endo na wani mati dobi airport ke dola ko kina ondo niyan dore balik may chaman Bikam ni nando tejin jamai bici. Oni sabab ini bina ketake, go.
kondo na weni mata sando ngulu sarang apa kaliu. Ongo baru ngulu talang ko indua. Ronan dola pasang vulkan 5 na pound. Rona pound. Chicken na polo na ginger. Sana boleh matang ko at kinto ko na turmeric. Sana ngulu tu boleh tu matang Cuma kau naman libu na lam lewang kabu kasatong ko indua me na bibu kita ko biyawe. Sana boleh ko ero. Tampane ni ongo tabale mas. Go ginger. Hello. Yeah, too. Yes. So I'll see how much I have. Coins. I'll use my coins. £4. Right. Okay. This is 4. Oh, this is euro, eh? Yeah, this is euro. 40. 50. Okay. 55. Yeah, I got some more. Is that pence? Yeah, this is 1 pen, this is 2 pens. Okay. I think I got some more. Yeah. Try those ones. What money is that? Is that Irish? No, No, I think this is pound. it's pound, eh? That's 2 and 2? Oh, This is 4. 4. 5. 4, 5. Anything else you know? Just 2 and 2, yeah? Paying by card, ma'am? Paying by card? I'm trying to get rid of all my coins. Okay, thank you. Yeah. Satak ko na wini mati binakay. Beka ko na tugmati. Sama mo din wiki mo ni. Nakwalem sar na siyam tumay. And nung kitek-tek lakalakan ko. Ni sembera ni kiroli check-in yan. Nakawalebo ni Samuel Demanda. Naka